Ese impinduka zigaragara muri politike ya Amerika ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zishobora guhindura uburyo amahanga yarebaga iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo? Hari igihe igihugu gikomeye ku isi iyo gihinduye uburyo kireba ikibazo runaka, ibyo bishobora guhindura n'imiterere y'ibiganiro mpuzamahanga byose. Mu myaka myinshi ishize u Rwanda rwakomeje kuvuga ko ikibazo nyamukuru mu burasirazuba bwa Kongo atari M23 gusa, ahubwo ko hari n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko se ni iki gituma ubu bamwe mu banyapolitike n'abadiplomate bakomeye muri Amerika batangiye kuvuga ko Washington iri gufata umurongo urushaho kuba uw'ubwumvikane hagati ya Kigali na Kinshasa? Ese ubundi niba kuko Amerika yahindura uburyo ibona iki kibazo, ni iki bishobora gusobanura ku Rwanda, kuri Kongo ndetse no ku biganiro by'amahoro biri kuba hagati y'impande zombi? Mu masaha ashize uwahoze ari umudiplomate mukuru wa Amerika muri Afurika Tibor Nagy yashyize ubutumwa ku rubuga rwa X bwakuruye impaka nyinshi. Tibor Nagy yavuze ko bishimishije kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangiye gufata umurongo udafite uruhande na rumwe ubogamiyeho hagati y'u Rwanda na Kongo, aho kuba nk'uko byajyaga bigaragara mbere ko izi leta zishyigikiye cyane uruhande rwa Kongo. Yavuze kandi ko ibihano biherutse gufatirwa abayobozi ba FDL n'aba M23 hamwe n'amagambo yavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio ari ibimenyetso byerekana ko Washington iri kugerageza kureba impande zose aho kwibanda ku ruhande rumwe gusa. Aya magambo ntabwo yaje nk'inkuru isanzwe, yaje mu gihe ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa bikomeje, ndetse n'ibihugu byinshi byo mu Burayi biri mu Bubiligi bikaba nabyo bisa naho biri guhisubiramo uburyo byarebaga iki kibazo. Ariko kugira ngo dusobanukirwe uburemere bw'aya magambo, tugomba kubanza gusubira inyuma gato. Mu gihe cy'imyaka irenga 20 ishize, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyakunze gusobanurwa mu buryo bworoshye cyane. Hari M23, hari FARDC, hari u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ikibazo cyari kigoranye cyane kurusha uko cyakunze gutangazwa. U Rwanda rwagiye ruvuga ko umutekano warwo ubangamiwe n'umutwe wa FDLR ukorera ku butaka bwa Kongo. Kigali yakomeje gusobanura ko igihe cyose FDLR igifite ubushobozi bwa gisirikare n'ubwa ideoloji ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ikibazo cy'umutekano ku mupaka w'u Rwanda kitazigera gikemuka. Ku rundi ruhande, Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bw'isi byakunze kwibanda cyane kuri M23 no ku birego byo gufasha uwo mutwe byashyirwaga ku Rwanda. Ibi byatumye mu gihe kirekire impaka mpuzamahanga zibanda cyane kuri M23 kurusha FDLR. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara. Niba ushaka gukemura ikibazo, ugomba kureba impamvu zacyo zose. Iyo urebye uruhande rumwe gusa, bishobora gutuma ikibazo gikomeza kubaho nubwo hari intambwe zaba zatewe. Ni impaka Tibor Nagy ari kuzana zishingiye. Iyo umuntu nka Tibor Nagy avuze ibintu nk'ibi, ntabwo aba ari kuvuga nk'umuntu usanzwe. N'umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi bakurikirana Afurika n'umubano wa Amerika n'akarere k'ibiyaga bigari. Icyo ari kuvuga nuko mu maso ye Washington isa n'iri kuva ku murongo wo kureba ikibazo nk'aho hari uruhande rumwe rwonyine rufite ikibazo, ahubwo akaba abona ko Amerika ishaka kureba ikibazo cyose uko kingana. Niyo mpamvu yashimye icyemezo cyo gufatira ibihano abayobozi ba FDLR ndetse n'aba M23 icyarimwe. Mu rwego rwa diplomasi, icyo gikorwa gifite ubutumwa bukomeye. Kiravuga ko impande zombi zibonwa nk'igice cy'ikibazo. Ntabwo ari ukuvuga ko Amerika ishyigikiye u Rwanda cyangwa Kongo, ahubwo ni ukwerekana ko ishaka kugaragara nk'umuhuza ushobora kumvwa n'impande zose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mu biganiro by'amahoro, kubera ko umuhuza iyo agaragara nk'ushyigikiye uruhande rumwe, bigorana ku ruhande rwa kabiri rumwizera. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki? Kubera iki ubu? Kubera iki atari imbere? Hari impamvu nyinshi zishobora kuba ziri inyuma y'izi mpinduka. Icya mbere ni uko intambara yakomeje kuba ndende kurusha uko benshi babitekerezaga.
icya kabiri ni uko ibibazo by'umutekano byakomeje kwiyongera aho kugabanuka. Icya gatatu ni uko amahanga agenda arushaho kwemera ko ikibazo cya FDLR kidashobora kwirengagizwa niba hagamijwe amahoro arambye. Mu gihe kandi Amerika ishaka kugira uruhare runini mu gushaka umuti, birasaba ko yumva impande zombi ndetse ikanumvwa n'impande zombi. Niyo mpamvu ishobora kuba iri kugerageza gushyira imbere uburyo buringaniye, ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Ikintu gikomeye kurushaho ni ingaruka bishobora kugira ku bindi bihugu. Raporo n'ibitekerezo bitandukanye biri gutangazwa muri iki gihe byerekana ko hari ababona ko n'Ububiligi bushobora kugenda bwegereza umurongo wabwo kuri uwo wa Amerika. Ibi ntabwo bivuze ko ibihugu byose bise bihinduka cyangwa bigahita bihindura imyanzuro yabyo, ariko bishobora gusobanura ko hari impaka nshya ziri kuvuka. Impaka zibaza niba igisubizo kirambye kigomba kwibanda gusa kuri M23 cyangwa niba kigomba no gushyira imbere ikibazo cya FDLR. Iyo icyo kibazo gitangiye kuvugwa cyane n'ibihugu bikomeye, uburyo amahanga areba amakimbirane nabwo burahinduka. Kandi uburyo ikibazo gisobanurwa buhindutse n'uburyo gishakirwa umuti bushobora guhinduka. Niba kuko Amerika ikomeje uyu murongo, hari impande zishobora kubibonamo inyungu. U Rwanda rushobora kubona ko imwe mu ngingo rwamaze imyaka myinshi rugarukaho itangiye kumvwa cyane kurushaho. Ku ruhande rwa Kongo bishobora gutuma habaho igitutu cyiyongera cyo kugaragaza intambwe ifatika mu kurwanya FDLR. Ku ruhande rw'abahuza mpuzamahanga bishobora kubafasha kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Ariko hari n'ingaruka zishobora kuvuka kubera ko impande zitareba ibintu bimwe cyangwa ibintu kimwe. Hari abashobora kubona ko ibi bigabanya igitutu cyari kiri kuri M23. Hari n'abashobora kubona ko ari intambwe igana ku kureba ikibazo cyose uko kingana. Niyo mpamvu izi mpaka zitararangira. Niba hari ikintu gikomeye kurusha ibindi byose, ni ingaruka ku biganiro by'amahoro. Kuko amahoro arambye ntabwo yubakwa gusa ku guhagarika imirwano, yubakwa no gukemura impamvu muzi cyangwa impamvu zateye iyo mirwano. Niba impande zose zitangiye kwemera ko hari ibibazo byinshi bigomba gukemurwa icyarimwe, bishobora gufasha ibiganiro gutera imbere. Ariko niba buri ruhande rukomeje gutsimbarara ku byo rushaka gusa, intambwe ishobora kuguma ari nto. Niyo mpamvu amagambo ya Tibor Nagy ari kuvugisha abantu benshi. Ntabwo ari amagambo gusa, ni ikimenyetso gishobora kwerekana aho ibitekerezo bya bamwe mu bafata ibyemezo bikomeye ku rwego mpuzamahanga biri kwerekeza. Mu mezi ari imbere dushobora kubona ibintu bitatu bitandukanye. Scenario ya mbere ni uko Amerika ikomeza gushyigikira uburyo bwo kureba ikibazo cyose uko kingana, bikazamura amahirwe y'ibiganiro by'amahoro. Scenario ya kabiri ni uko impande zirebwa n'iki kibazo zitumvikana ku by'ingenzi, maze intambara igakomeza nubwo hari ibiganiro. Scenario ya gatatu ni uko habaho amasezerano mashya ashyira imbere ikibazo cya M23 kimwe n'icya FDLR icyarimwe, bigatanga amahirwe mashya yo kugabanya ubushyamirane. Ntawe ushobora kuvuga neza ibizaba, ariko ikigaragara ni uko uburyo amahanga asobanura ikibazo ari bwo bushobora kugena uko kizakemurwa. Mu gusoza, iyo umudiplomate nka Tibor Nagy avuze ko Amerika iri gufata umurongo urushaho kuba ubwumvikane hagati ya Kongo n'u Rwanda, ntabwo ari ugutanga igitekerezo gisanzwe. Aba ari kwerekana impinduka ishobora kugira ingaruka ku buryo amahanga yose areba amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo nyamukuru ntabwo ari niba Amerika ishyigikiye Kigali cyangwa Kinshasa. Ikibazo nyamukuru ni ukumenya niba amahanga yatangiye kwemera ko amahoro arambye azagerwaho gusa igihe impamvu zose z'umutekano zireba impande zombi zizaba zafatiwe umuti. Ariko se wowe urabibona ute? Ese koko izi mpinduka za Amerika cyangwa impinduka ya Amerika ishobora gutuma ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bitanga umusaruro urambye, cyangwa n'impinduka ya diplomasi itazagira icyo ihindura ku bibera ku butaka?